Anya laki din! Ay, pakawan da diya babae. Pakawan ako nak. Ne, bigbigan kan aldaw ti Domingo ita. Ngam kaslamad di ti aldaw mo kumare. Ay, sana kasla. Talaga amade ti aldaw ko. Anya, taapay. Ibagam parang nga dapay mainayon ko, pakarurudam. Tapno adda madadael ti aldaw mo. Domingo ama di ti auram. Bigbigat mad ngamin. Ti picture ni Jonah, ti makit-kita alumanabas iti Facebook. Jonah wano Donna. Anya, taapay aya. Anya timpos ni Jonah picture na iti Facebook, nakarurudam manen. Dahiti man eh. Oh, kitaam. No, itak man. Picture tamat iti foreigner akayan ayat na kumare. Anya ko mati makarurudita. Makabuisit alumanabas iti Facebook. Kung amatla no seryoso ti foreigner a boyfriend na kan kuana. Ha? Ay na, ibagbagakon kumare. Iti kasdi a kinalaad ni Jonah, jak laki ti patyan nga ikalay sa ti pampanak kala foreigner na. Paglulukwan na lang ni Jonah kunak tumad. Anya? Uray, idanon mo kan kuana day tanga imbagak, awan parikot. Sa anak ang mabutang tay bagbagak lang ti pudno. Oh. Ay naapo. Apay ti panagkunayo na seryoso ti foreigner a boyfriend ni Jonah kan kuana? Ha? Nay, apay kaya kastamot ti saludsod mo si Mang. Kunak, tano agpost ngamin iti Facebook. Kunamlan asino. Very proud iti Indiano, akayan ayat na. Anya? Indiano ti kayan ayat na? Nangisit, nga madamot itsura nakit di Ngam jackpot yan, maanusan na ti kinalaad ni Jonah aginggat ingana. Ha? Paslan to pa'y nagnaan ti biruro ko ti rupa na. Ay, Diyos mio marimar, anya laki din. Sakit na agpost iti Facebook, akala mo naman kung magtatagal sila, iyo. Bigbigat man si Mang. Pag-aasem, no'y may kalaang dito'y tersenak, tapno umay kalaang lumanabed iti biyag ti akin biyag. Nasaysaya at no agawid kalaangan. Anya? Ingka kataga si kaso'y jabalayaw no isaw. Saan kat abiyag ti sabali at tao ti mapan mo pakibibiyangan. Maawatam. Nairot ti kayat kati bakit mamardak. Ano, gana sa'yo? Ay na! Iman aldawan pa ilang nabartak ka manan, Anton! Ha? Abay, ada oras na yati panagbardak. Katawang may. Anya? Aldaw man weno rabe uminumak no kayat kaw. Ha? Doray man no barbangon no gumatal de karabugab kaw. Uminumak ka. Abay. Anya lagi ni. Ti awanan ba Awanan, ti mararamid mo dito'y balay, Anton! Agsapal daw malam na barbartak ka! Sana bali ata gwapo aklat naman. Anya? Ala, aguli magkada iturog ko mabay. Trenton makaringak. Mapan kami kadagiti ko kumparek. Ijayan balay da Balindina. Mapan kami maki-birthday. Ay good shot man na. Anya lagi din. Nana, nang yung ka diti pinok ka, dagiti agasawa si Mang ken Anthony tay? Nangag ko Adak itay ijay kusina abang mangan idi agap apada. Miserable nga ti biyag ni si Mang. Iso akas di mo tinti ugali na. Ha? Saan na may simpati bukod na pamilya? Iso nga uray biyag ti akin biyag, pakibiyangan na. Anya? Iso siguro ama ko na. Asaan ka no amamating agbayag da Jonah ken ti foreigner na kaya na etna. Saan ka no amamating isutat ag katuluyan. Ay uwan, pudno day tanga imbagam. Imbes hindi nga mi nabagbagaan nila kay na
in a nice way, tapno agbalbaliw ko ma, ngam saan man. Takanayon anapudo ti ulo na. Ore anya dita ti makita na iti Facebook, pakarurudan na pa'y. Anya laki din. Iso akas tatibagbaga na itiliklik ko dak ta umapan laang. Kas jay laang dayta, kumare. Tumpak! Ay, umapalakin ka. Kaputa very sweet kayo iti foreigner, boyfriend mo. Una yun day jay asimang. An-anwag nga taa. Taapay apati iti post ko iti Facebook at pakarurudan na. Umapalaang, anya laki din. Kasla impyerno nga tibiyag na iti din na asawa na so kasta. Ha? Katuan mat, agsapa aldaw malam, nabarbartek nila kay na. Anya? Kas tagayam. Isumat lagayam at takasta nga agsaw itiliklik ko dak. Wan kumare, saan na lang nga maurno si bukod na pamilya? Iso at tila pa kabubisitan na. Di ka latabaybay ano anya dagiti ibagbagan na dya asimang itiliklik ko dan. Wan matata. Nya. Anya ko mga minaga po at tutupak at amok matan ti ugali na sipod pay. Dadya asimang. Imbis ati pamilya na kumati unusan na. Maarabid na pala ang timakibibiyang itibiyag takinbiyag. Unay. Marurod ka nung harod tunggal makita na dagiti post ko a picture mi iti kaayan ayat ko. Ah, Sana ka no apatyon nga agbayag ti ayan ayat mi. Agasa man, tanapan na pa imbagbaga iti tattao nga imposible ka no amaanusan nak ni Eric kat nagalasak. anya. Imbaga na dayta. Untatang, dayta tinapan na imbagbaga kada bakla. Kan uray ka ni nana mo na. Imbaga na matla ka no dayta. Ay, naku. Saan siguro nga min anaragsakit ito na asawa na. Eso kaslat ibagpaganan niya. Saan laakas la, tatang? Talaga asaan anaragsak iti den na ti asawa na. Iso ang mangiramraman. Ibaga na pa yun asaan kami kanu nga agbayag iti foreigner a boyfriend ko. Kahit mo sa wen, agplan-plano kayo ni ti boyfriend mo para iti panagkasariyo, mare. Wen mare, Ay na, itapay laang. Congrats, kunakon. sika talaga. Sigurado, makigtod day asimang, numamuan na day ta. Bayam ata makigtutlat tamare. Panagnagakkan kwa na abiddot ti kanayon na nga ibaga, asaan kami nga agbayag ka ni Eric. Kansan a makaanos kano kanyak, gaputasanak a napintas. Kasla kano nagnaan ti biruro ko ti rupak. Anya lakit din. Oray kita, isuda nga gasawa ti saan nga agbayag, kit agsinad ako naktuman. Ha? Hay, agsapa aldaw malam, agap-apat ang agasawa, makauma. Kasta aya mare? Nagaabay lang ti balay mi. Iso ang mangnag mi amin no anya ti pagapapaan ang agasawa, makatitilin. Matlagayam. Ngamno agsasaw. Wagas. Salbang. Nabayag mo ten nga awan makitak iti Facebook a post day a Jonah, kumare. Ha? Apay, padpadaanam gayam. Saan mat man iso nalaang ata mas daawak. Nga awan lumabas iti newsfeed ko a picture da iti foreigner a boyfriend na. Ha? Siguro nag-breakdown. Iso nga awanan ti post ni Jonah. Mabainan siguro kadag iti tattao. Aniya? Ay naman si Mang, tsaka muna niya't sawag iti daytang ibagpagam. Ha? Naku na, mga awan makita ma-post ni Joanna iti Facebook. Gaputa busy dang agas asikaso iti panagkasarda iti foreigner boyfriend na. Anya? Anya, kita nag-break nga ibagbagam. Unay kan? Kasta gayam, mare? Wan mali. Iso asa na kasta ti bagbagam. Amang ano maidanong kadakwada, kit nakababaing kapay. Ure at kasarda, mare.
Amok asanda nga agbayag itikas di nga kinalaad ni Jonah. Anya lakit di. May sa baro. Kat makasasawa. Hay! Ay. No kastam latan nga agnanayon. Nasaysaya at pa'y nga agawid kami di ayan dananang. Ha? Kat nakaluka mo diri daw, Simang. Anya? Iso ano kaya't mo di pumanaw, ha? Pumanaw ka lata na. Oray saan ka agpagpakada? Di awanan pain? Saan nga ibagbaga lang, Simang? No dikat araramidan, ha? No naumakan kanyang asawa, mas naumuma maginggan, ha? Si kaki din natin makagapo, no apa ka na kamabartag, ha? Salbag ka. Anya? Eh, sa panunutan man, di, bagbagam. No, pumanaw kan. Saan mo na plan mo ba, eh? Saan mo ipasapasagi din, narami ito mo. Sure! Anya, ijayan ayan dainang mo ti pagaw-awidam, Simang? Ha? Ay, wala na. Ijaya ko nga agaw-awid. Tadyak mo tayo maanusan ti ugali ni Anton. Kanayon ang mabarto. Anya? Awan lang nga rodan di maitultulong na ijibalay. Ngam kanayon pa ilang mabartak. Ti awanan bain. Ay, imo na kayo pa'y anagsinagam da na nga ibagbagam asaan da nga agbayag. Ha? Gitwain, pinanawam nila kay Mau. Gapo iti ugali na nga ibagbagam. Gamda na kanti foreigner na boyfriend na. Inton umayan alawas ti panagkasarda. Ha? Seryoso kayo? Iti day tanga imbagayo, nana? Nay, anyat panagkunam aya kanyak. Sana pud naw ti bagbagak. Agkasarda inton umay alawas. Iso amapantayaw, uray agkakadakas ti imbagbagam keng kuana iti kalabas. Ay, tinalawan na gaya mo ti mamartik nga asawa na nana. Wan, sigun ken kuana, ket ijay kanun balay da inang na ti pagawawidan na. Salpag. Pinanawan na, ta saan na siguro ama anusan ti ugali ni Anton. Nakababayin da dya si Mang Aramang. Ni John na nga inay uyaw na iti kastaunay. Nga oran lal ibagbaga saan ta nga agbagay ti boyfriend na. Gapo iti langanan kasla ka no nagnaan ti birurukong kan baklat ti rupa na. Nakauy-uyaw mat dayjay asimang. Kunamlano na pintas mait. Tayo tangarod kat nana. Ngam anya nga ita, isuda mo tinagsinang agasawa. Anya lakit din, di palata kayo. Ah, ay, wen gayam. Inton umayan alawas ti panagkasarda na. Ha? Para makita man, no saan amapan ti awanan bain a babae. Oho, tayo jay pa asimang ti ko naman. Awan latamok nana. Ang mga no isupe ti Rena ti kusina ko nada. Ang ibabain. Anya tulangin ti makuna ti foreigner a boyfriend ni Jonah ngay. Ay! What? Unay magtanday ta nga eko bag mo kumare. Shh! Tagtagari ko, Mari. Kunaklakit din yung anya deta nakakabil iti eko pag mo. Tupperware matgayan. Katwan, pangikabilak iti igado kan wat-wat inton madamdama. Hay, sika talaga. Awan mo tidakas na kumari, si kakit di mo. Awan ti dagas na angam nakababain lang kin ni Jonah no makita na ka. Kat ala, makita na kadilat. Ay, kat no makita na kakit, agkidawak lata na iti pasensya. Anya? Aklonag, akasta una, iti pananguy-uyaw ko kankwana. Ngam niya, imayak lata ita, nga aldaw ti kasarda. Anya lakit di.
ala. Mangan kayo lata ah. Aduti makan. Eat all you can. Ayun, kumare. Mangan kami talaga. Magpakabusog kami. Kumare, uray sa anak nga inimbita akat imayak lata. Ha? Imayak lata, tapno makipangan iti sagana yo ah. Anya lakit din. Awan anya man na kumare. Pagyamanak lata taimay ka. Ang mabit man lang. Apay day ta nakakabil iti kubag amakan. Ha? Kumare, iyawid ko kumaday ta. Kasta ka di. Ay, katuan ah. Tapno ramanan mo't dagiti kabalay mo asan nakaumay. Ibagam aramanan damat ti sagana mi iti foreigner a boyfriend ko. Ha? Kaasi na. Da kami matlang aging gaita. Uray ko nam ide asaan kami nga agbayag. Ta saan makaanos kanyak. Gaputa kasla nagnaan ti biruru ko daytoy rupa. Anya lakit din. Onya, agbain ka siguron. Iti na ibaga ni Jonathan ka, kumare. Ha? Ay, uwan kumare, nangag kumat. Sa anak mo't atulang, inamiris kumot anay bag. Inyamiris ka dyan. Maminsan ngamin, saan kang agbalin? Ama panghusga kunada. Tasan sa ditang ugali, wan? Mawatam? Ha? Inoy uyaw mo itikas tao na Sa ita nagkasar, nagrawat ka na nga. Nagala ka pa'y tupperware ta. Si ka pa'y tinagadutin nyawid na unay ka na dapay supot mo. Ala, saanan ang maulit tayo dyan kumare? Saanan na talaga? Saan nga kung kunam dita. Kat no adan tuman madamag mo nga the boyfriend na foreigner, no anya la dita man ti pagbagam. Sige, iba na. Saanan na talaga, mare? Ikarik saanan na talaga. Promise! Ang mga nuagsaksakit tinakam mo manen ken ni Jonah. Gapo iti naibaga na ken ka ideal daw ti kasarda. Ha? Husto ni Jonah iti imbaga na ken ka. Saan na nasakit tinakam ko, nana? Saan mo ta talaga? Naamiris ko, abidot ko maut. Mababainak nga ron ko anaya. Ay, rumbag laeng. Nagano nga imbagbagam iti liklikodan na. Gamnapan kamalanangan iti sagana da. Hanya lakit din. Saanan na maulit pa'y nana? Saanan na talaga? Agan nada ko na itingiwat ko, lumanabay, iti sana nasayaat. Hanya lakit din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Ne, apay nga itakala ang berteng. Ha? Siguro nagapu ka man ni sugalan anya. Ay, una yun ay ati kastaw. Kasangsang pagkapailangan paspasungadan na manan iti ngaw-ngaw. Anya? Kat anya nga rod nga iti kayat mo nga ibagakan ka. Palakpakan ka iti kastangar aramidam. Ay, saan ka pa ang matatao dito balay? Gabuta ka na nga iti sugalan kayan mo. Ha? Ay, apo aya berteng. Di ka pa lang nga rod alaan amin ang gamit mo dito balay. Alam amin akawas, ulas pungan mo. Taijay kan nga agnaad. Anya? Ha! Makauma ti kastang ugalim. Awan lang nga rood ang tinatalgad at trabahom. Ngam naglaing kapay lang, agsugal ka na ginam. Ay, salbag kititikas na asawa.
Pangasim man paray. Pautangan naman pailaan. Ha? Na baka ngamin iti sugal iti kalman. Pulos nga awang kwartak ita jo. Kasta ka di. Kat, manungay ti utangam. Kan kaano ti panagbayad mo? Uray pautangan na pailaan iti uray 30 mil. Di ka madalagan ta saan una yung mabayag ti panagbayag ka. O sige, pautangan ka. Nung pangasim ha, tanuan niya tungtungan kat isa ha? Diyak kaya't ti mabayag unay ngagbayad. Huwag ka day. Di ka madanagan ko naktumay. Mangibaga ka nga rod iti husto nga aldaw a panagbayad mo. Umuta iti 30 mil. Bayada kalpasan ti talo alawas paray. Mala, mabiit lang ta mga ramid ta nga rod iti kasuratan pare. Tadakkel met agatad tot utangom. Anya? Imutang ka iti kwarta ni Orang? Ay, una yan, Berting. Kunamlamot no da pangalaam iti pagbayad mo. Danag mon aya. Sana nga umutang nawan mo amo kapag bayag ka. Nyalaki di mo dati. Anya? Ay na, pagpuunam laday ta iti sugal kunak manan. Tangiwa mo mamay. Anya? Ala. Alam ki din dito sa ngaribaw. Tingga gumatang iti sidaay. Gumatang kay iti kang gudwa kilo bulalaw. Ang reman. Oh. Apo, kunamlan asino amang ibabaon? Kapula ang tada kwartam? Kasla ka don? Kasla don Berting? Ay, salbag kide. Ang laki day ning kantanay. Makikigo pa kun iti sabaw. Oh. Oh, paray. Siga magayam. Yan masapol mo ngay. Ang mga nunawaya ka inton bigat paray. Ha? Tapay paray. Ayaban ka ko mga makibuhos si balay. Kurang kami. Upat pa tao ti masapol ko. Tapno malpas ko madagaws. Kasta aya. Ay na. Pasensya kang paray. Tadyak pa'y masango kamay. Ha? Apay da trabaho minton bigat aya paray. Awang makili ang madang kaming papanak. Saan ko mo amabaling ngay tantan paray? Kasta ka day. Ay pasensya ka na talaga. Numaminsan tulat na. Inkapadasin ni pare ambaw. Maring awan papanan na intong bigat. Una hindi tang aramid mo, Berting. Apay manin aya. Nagkadkad ka, iti trabaho ayaw awis ni Lando. Gapula ang tada kwartam ita. Anya. Anya laki din. Apay, sakan tulag trabaho no maibos na ita kwarta nga inutang mo kini Orang? Nakadulaki man ang ibagbagamon aya. Papanam ko mga rod inton bigat. Taday tamot timbagam kini Lando. Mapan ka manan iji sugalan? Di ka kadiro manirit ang mga abak amay. Kita am diretso ti pangabak ko ita alawas. Anya? Kat, daytan ti makagapo asaan ka nga trabaho? Ay, laklakayan kan Berting. Isimpang kumamot ita panunot mo akilo. Nya laki din. Ha? Ay, naimbag ka naranaan ka, Berteng. Mapanak ko maijay balayo ka. Ha? Apay ayama, inana. Amang ano nawaya ka inton bigat. Apay nga raw. Tangdanan ka kumanga agbunag itinapuros abong at ikarabas sa ijay bangkag. Anya? Nagpuros kami ngamin itay. Ngam saan mi anabunag. Isu atang danan ka kumano nawaya ka. Ay, pasensya kayo. Ana. Ada ngamin napatag apapanakin tumbigat. Isojak pa'y masango iti makitanggat. Ah, ay kasta aya. Wag. Padasin nyo lang. Ni pare ambong nana. Sigurado kaya na dahil iti matangdanan. Ay wan man nga raw. Thank you rata ah. Mawalan yaman na. Kastanti kayat mo ataray ti biyag mo, Berteng? Anya ka di man na itang ibagbagam. Bakit? Ay, bakit tarupam? Di mo kahit ti agtrabaho? Kaputa ijayan sugalan ti ayan ti balay mo? Ay,
salbag ka kiday. Aday ta ka manan ako nakaw. Ada palaganas mo nga agriri ka na yung mati pangabak kaw. Nyalaki di. Hindi nakman sungbat-sungbatan na kasta. Apay, agnanayon ang mga baka. Ti sugal, no kasano ka ado ti pangabak mo, mas adon to pa ti maawan kan ka. Nanggalas to mo ngamin. Titabas dahi tadilam may. Apay ngamin ayatakas sa tibagbagap. Nyalaki. Aya. Saan ko nga ibagbagalang daytoy? Ta iso mo ti putno, saan aya? Ha? Oo na yan. Saan mo akat yung trabaho gapulang iti sugal? Ha! Kitaog tula ang berti nga. Kitaog tula ang tilaing mo. Salbag. Kaya't nga tanila kay mo, ti makitang dan intod bigat, minda. Anya ko mati ipaaramid yun na. Isimpa di bubong ije kusina may. Nalkab nga men, kaputi nagpiksa nga angin. Ah, kasta yan na. Mala, ibagak tukon kwa na intun malam. Un man, tano kayat na, umay lata ije balay, tapagtungtungan me, numano ti tangdan na. Wan na, ibagak kan kwa na. Ay saan? Yung laki din kaya? Mangsapol lang. Ito sa bala ang isimpay ti bubong naman ito. Anya? Busy ako. Anya ko mati pa ka bisbisi am. Busy ka, ama pa nagsugsugal, kasta ka di? Anday ta ka manan ako nakaw. Kung naman wala no, saan ka may ranranod mo ti pangabaka may. Nyalaki di mo dato eh. Anya? Ay, nagalas at talaga ti ugalim, Berting. Ay basta. No may manan da dya bakit. Ibaga mamang sapol iti sa balat ang danan na. Ibaga madya masangaw oh. Mawatam. Papanam nga ay Berteng. Nagsapa ka mag. Ay kwa. Di talang igid na na. Adala mapang kwaramidin dita. Damag ko akan ayon ka na uti pangabak mo iti sukal ka. Ha? Isumot lang ayam, adi mo kayaten ti makitang dan tanagdadakkel ti pangababakam iti sugal. Inahan naman. Chismosa to. Ay ket, balatong arudan. Ala ka mapangkalatag mirinda ay tersina ni Manang Duna. Mangala kayo lang iti ulayan niya. Ibagayo lang tinagang kaw. Tama pang kuntulatan bayanan. Anya lakit daing, dagitaman. Wala na. Apay, just. Ayak. Malaing kayaw. Tinamutay. Hay, unayin na yati kasi tayo. Hay, talaga. Salbag kiday. Salbag tumanay nitong maramdama. Salbag tumanay nitong bigat santo ang ganal daw manay. Una yan. Ha? Apay akasta ka nagawid? Anya man ang tipagungong tam? Ngam sa bagay, apay pay lang adamagan ka, kat may salaang mati kahit asawan day ta. Anya? Ti ko nam kinde, naabak ka iti sugal, iso akasta ka nagawid. No sa anak agbidot, inton bigat ti inkarim apa nagbayad mo kini orang iti utang mo niya. Ay, una yun. Tekas to pan nakaabak ka. Gulpi mo tay. Parikot ko no pangalak ti pagbahag ka ni orang itong bigat. Una yun? Saan asyak ti pangibagam iti dayta? Makaammo ka iti biyag mo. Makaammo ka no idarom na ka ni orang kapulang iti utang mo. Kasanungay pare, idi kalman ka pa yung urayan nga umay ijay balay. Ngamsan kamot ngay may. Kasanon nga ijay inuutang mo kanya. Ha? Ay, kuha pare. Awan pa yung ti pagbago king kadyo. Anya? Ay, san ang mabali na pare? Nagsaritaan tamot nga ita ti panagbayad mo. Kan isong tinagpinirmaan ta. Sana ya? Pare. Sika lang ti pinautangak nga awan interes na. Isu asaan kumamatakas na pare. Ay. Sana kasta pare. Tano umutang kayo. Naglaka akasarsarita. Ay, pare.
Amang no mabaling nga ikan na kiti, uray limangal daw apawayway. Pangasi mamay, agtrabaho kitan, tada ibayad ko nga. Alang, ikan kay tilimang aldaw apawayway. Ngamnukal pasan tilimang aldaw. Kat saan ka pa'y amakabayan? Ay kat pasensya, talagang idarong ka. Anyang! Aday ta, idarumdakan gapu iti utang mo. Ay, bakay. Ay, bakit tarupam? Salbag ka kide. Anya pa ilang tiyar aramidam? Di kakot mapanmang sapul iti panggadam tada pagbayad mo kini orang. Huwag bakay. Ay na, ay. Pare ko kuno sa dino, ti panggadak. Aha! Ita nga awanan ti kwartam, gaputan na abak amin iti sugal, mang sapul kan iti panggadam. Ngam idada kwartam, agkad-kad ka, tunggal ada umay mangayab kan ka. Bakay? Anya laki din ayan itang ugalim berting. Sa kalag trabaho no awan kwartamon. Ngam no adda, kunam lano sikat ikabaknangan na parswa dito lubaw. Ay, si kamot gayam berteng. Rabrabi imot nga umay ka ngagtuktok tao. Ay, una na. Imayak na damagan kayo kumano, ada pa ipabunag yung akarabasa. Ah, Ha? anya laki din. Ang tagtagainap kan sakit day. Ano matagtagtagin eh. Ina naman. Nabayagan dyan na panak ijay balayaw apangaw-awi sakin ka nga agbunag iti pinuros mi akarabasa. Nana. Siguro, awanan kwartam, isong agsapsapol kan iti panggadam. Ay, awang nga ron, nana. Naitatipod na. Pare ko, ti pagbayad ko iti inutang ko ita. Mabuti nga, amay daram, nana. Anya, apay, awanan ti pangabak mo iti sugal. Nagluko na rin. Awang nga ron, nana. Nagulpian na abak. Hindi naman sampay nga daw. Abay nagluko. Anya, ay, dayta ti pagnakmam. Apay, kanayon ayang amin apangabak ti ita ti sugal. No kasano kaado ti pangabak mo, doble ti maabakken ka iti sabaling aldaw. At daya tinapuutam abimak ng iti sugal. Awan, berteng, awan. Nana. Laklakayan kan. Ngam saan pa'y anaisim paday tapanunot mo mag... Anya lakit deng. Ay na. Pare, si kamot gayang. Rabrabe, ngumimay ka. Abay ka di pare. Ay, pare. Ang mga nod dapat mabuhusan itong bigat. Diyan nga iwawis mo kanya, hindi namin sangal daw. Anya, mabuhusan nga bagbagan mo pare. Awanin nalpasay, hindi pa napanalawas nga inilipas may. Anya, kastaya pare. Nakaskas daw man ngagsapsapol ka iti panggadam arabrabe pare. Siguro, awan pagsugal mo na niya. Anya, si kaki di mo pare. Letwan may, ado ti mapanigi balayo iday. Ang mga uawis king kay ti trabaho. Ngum, nagkid-kid ka. Tado kwarta mapangababa kami ti sugal. Ha? Sika talaga pare. Sakal ag trabaho itan, tawanan kwartam. Ay, pare ko, kung amin ti pagbayad ko itinutang ko a kwarta ni urang pare. Nugya makabayad ita alawas, idarom na. Anya, ay unay. Nagutang ka lang iti insugal mo, isaw. Ay inayan. Sika lang di kasta pare. Rabi pa lang magsapsapol iti panggadan na. Anya laki din pare. Ha? Ay, kunaklaki din o sino titong manuktok. Si kamot gayam berteng. Anyat masapul mo. Ay, kuanana. Imayak na saludsudang kayo kuma. No dapay lang ginay bagayo kini bagakaw.
Ngay para medyo abubong ti balayam. Anya, ay parbangon pa ilaang, gamday tati umay mo damdamagan. Ay unay kan, kaslawan mo ti bigat kan ka, berteng. Kung amin na. Ti kunam Lalaki kiden. din. Awana, di kwartang may sugal mo. Sunga uray parbangon, kundi sapul ka, iti panggedam. Saan ko pagsugal ti tangdang ko na. Pagbago ko may tinutang ko kwarta ni Ura. Idarom na kami no sana ka makabayad ita alawas. Kat, insugal mo mati kwarta nga inutang mo kun kwa, nasaan aya? Anya laki din. Ha? Ayawan, nalpasan ti bubong may, ako nakatarimnam kuma. Tinarimaan ni Bursyaw. Isoon tinayabak, tadi mo kayat. Anya laki din. Nagmayat mo tanay ka nga aramid mon berteng. Sa kalag trabaho, no awan kwarta mo. Ay, awan mon berteng. Baka. Di ka di mabay ni tikas tangar aramidam. Uray rabi mapan ka ag tok-tok-tok iti babalay mapan ag damdamag no aday paramid da. Ay. Idi, nagsasaruno ti aga-elabkan ka, agkad-kad ka tada kwartam. Ita, nga awan apulos ti kwartam, kan awan pagbayad mo iti utang mo, kundi sapol ka iti panggadam. Anya lakit din na itang ugalim. Ay, gusto ko mamit din. At ngaw-ngaw mo baka. Nya ba na? Agparparikuta lang aruring. Basta ba lang mo ti bagbagamay. Urayam kit di, ati panangidarom ni orang kan ka, tapno agnakam ka amamimpinsan. Sangwam da ita, asikalaang, tasikalaang mo't imutang. Salpag kide. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasarita ni tibiyag, dito'y drama tayaw, Anyalaki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anyalaki din! Da kayo magayam nanang, narabyan kayo ita nagkapan niyo. Ay, napanak man iji balay da bursyaw. Napan ko sinarungkaran. Kasta kahit kumusta nga'y matan ni Tata Bursyo. Masyanak nga raw talaga asaan na makabangon. Adalatay jay anak kaida, kan isubsubuan da. Ay, kaasimat ang arod no kasta. Talaga alakayin ngamin. 85 ti taon na. Wan nga raw, ngam sapay la kumaat, agbyag pa iti napaot. Ay, wun ananang, tapno makikita na pa'y dagiti apo ko na. Ay, nangipang kay kumamot iti kapikan asukar ijay. Ay, wan anak ko, ariglado aday ta. Saan lang akapikan asukar timpan ko. Nangipanak pa iti biskwit kan gatas da. Ay, nasaya at ngarod no kasta nanang, tapno addamot ti kapyun dagiti agbambantay kan kuana. Kaasimo ni Tata Bursyo, saan ka nun ang makabangon iti idana? Sino tinagkunay ti deta? Bakit? Kano napan ni nanang ijay balay da iti kalman. Napan namot sinarungkaran di magas dito idi paawed. Iso tinangibaga kanya, lakay. Kastaya. Ay, kaasimot Lakay nga mihinan. Wang nga rod, 85 ti taon nan. Mapantantumot sumarongkar bakit? Kaasimot ni Tata Bursyo. Ay, wun lakay. Mapanta sumarungkar intun Sabado iti malam. Apag isunto no agaputa iti trabaho. Wana, Gumatang tanto ijay ili ti isang putta ijay. Nakadumot na dito grocery, Mare. Ayawan mare. Abas tumi ijay balay. Kanti ipan mi ijay ayan da Tata Bursyo inton malam. Ay, oo nga pala, no. Sabado ita. Naku na amapan kayong agasawa. Wan mare. Ay, sayang. Adamo nga may papanak. Umayak kumamot. Importante mo nga tilakad ko. Kalpasan ti trabaho tayo, Mare. Kahit mapangkantua iti sabaling aldaw, ti
tinapatag at masarong karamo ni Tata Bursyo. Aywan, Mare. Nakasingsing po da di alakay kanyak, idi napigsapay. Un nga rod mare, iso akabayatan a si bibiyag pay, sarong karan tayo. Saan ano matay tunji tao, sa tay lamap mapan. Oh, naimbaglaangan tanaranaan ka dito'y balkon yung agin indayon, mare. Ay, won mare. Rumabi imatan. Oras ti panagiin na. Isu nga daak dito'y Ag-relax man mo. Saan ka nga rod abisi, Mapanta ijay balay da Tata Bursyo. Intamot sumarungkar. Imo na itayon nila kay ko. Ha? Saan ka nun makabangon iti idda na, mare? Kan isubsubwan dalatan iti makan na. Kasta ay, mare. Ay, pasensya ka na. Taadda kayam ti aramidak inton madamdama. Aglabak pa iti kawusmi. Anya? Da kayo latan ti mapan kumare. Sa anak nga umay. Dagdagasek nito niya itay. Ngam nagrason nga adda ka no aramiden na. Idinto ta addala ang ijay balkon da nga agin indayon. Kano pa nga minayam, mapandagi siya sumarsarong ka. Nadda masakit a kalugaran tayo. Sa bagay, gusto ka lakay. Uray siya kat awan pa'y napuutak asim marungkar da iti masakit. Ugali da nga gasawa. Di da mo ti tumulong iti pada da tao. Ha? Nakunak dayta, kaputa awisik mutla idi nila kay na. Amapan kami ijay ayan da na ising. Idi masakit as bibiyag pay. Ngam ado arason na. Nga uray awan mo ta aramiden na ijabalay da. Ay, una yan aya. Isuda man laang ti tao akasta. Oh, si kamot nina. Kasla na alimpungatan ka anak kari eh. Ay, uwan nga rod na anang. Nangag ko ngamin tinagpig sa nga unit ti ambulansya. Ay, won anak ko. Imay da inalan nila kay Bursyo. Ha? Marigatan ka no nga umangas. Isu nga imawag adagos ni Berta iti ambulance. Ay, kastaya nanang. Sapay la ko mataagimbag adagos ni Tata Bursyo. Kaasimot. Sapay la ko mga raod anak ko. Kaasimot ni Bursyo. Anya? Natayan ni Tata Bursyo? Hun, bakit? Natuluyan ka nung idrabi. Isumot ti kunada di ta kaaruba. Ay, piman mat. Nagkaputay di trabaho inton malang. Mapantay di ayan tilamay. Un alakay, mapanta. Mangdagas tantumatan itinatang ijay sentro. Iso ka pa nga isang pata ijay. Hun, bakit? Nasaysaya day ta na panunot mo. Amangan no kayat mo ti makiumay inton malam. Ha? Ijay, Mike? Ijay lamay adi. Mapan kami ngamin kin nila kay ko. Mangitulod kami mo laang itinatang. Iso ka pa'y asidaan dagiti mapan makilamay. Ay, kitwin Umaya mamag nga ron, Mare. O sige, taagigiddan tayo amapan inton malam. Ayun gayam. Kumusta mo tiniton niya? Kasladong mangmangag ko asayang guseng Asaan ka no apulos na panijay lamayan? Saan nga rod apulos, mare? Duada nga agasawa. Anya? Jakman ammo kadagi jay. Kaslaawan bibiyang da iti kaaruba da. Di da ammo ti makipagrik na no addarigat ti kaaruba. Nagmayat mutan ti pa nag-relax mo ulit sa ti balayo, paray. Wan pare, kakaiso na analpas man ang timay sa aldaw at trabaho. Ag-relax man. Napanak nga rod gimatang iti Red Horse. Ato'y man Isat mo ba ya? Ha? Kwa? No maminsan tulatan, pare. Mapantakid di ayan tilamay. Mapantama agparang Anya lakit din. Saanan pare? Anya?
Mapantantulatan intun maminsan ngal daw. Wala. Si kantulatan ti mapan para inton maminsanal daw. Ngam siya, mapanak kita. Tadala ito'y natin nga ipangko. Kun imo nang aminin da bakit ko ijay. Kadwanan ni bakla. Kasta ka di bare. Alang arod Ingkan. Sa anak nga umay. Inumak da ito'y napan ko ginatang nga arak. Una yung dagijing agasaw. Isudan sa laang tipulos asaan anap-napan ijay lamay. O, narod bakit? Manipod idi nagsakit ni Tata Borsyo. Aging gaitaan na tay. Saan da anap-napan? Kaslawan bibiyang da iti kaaruba da. Saan akasla? Talagang awan ti bibiyang da bakit? Naimbag kumamot no kasta unay abisi da. Ngam saan mat? Day tangarod kahit. Sapay lablabsan lagi ti tao ida. Anagmayat ti pa nag-relax da. Diyasango ti balay da. Oh, na yun. Ay, dagijay ti tao adida panunutan ti tumulong no agkasapulan ti kaaruba da. Anya laki din. Aya. Adamang mga nagkuasaw ti kaaruba lakay. Anya day tabagay. Ibagbagada, apulos ka no, asaan ta anap-napan ijay lamay ni Tata Borsyo. Anya? Sino tinakangagami ti dayta? Sino pa'y kuma? No saan adag iti chismosa dito'y lugar tayo? Ay, una yun, aya. Anya kumatibibiyang da, no saan taanap na pa ni Jay Lamay. Di dalat tamapan no mapanda. Parikot da pa'y dagiti tao asaan anapan? Isumot lang ti kunakot. Anya lakit din, aya. No asino man tinakaibaga iti dayta, awan bibiyang na ako nagtumay. It's my choice, not them. No kayat ko timapan, wan no saan. Husto ka, iti day nga imbagam lakay. Nakadulakat nga amuda no asino man tinakaibaga iti dayta. Mapanak to no kayat ko. Saan no saan? Nalabsak da niya nga agasawa di tasango ti balay da. Agay ayam damot iti baraha. Kastaya nanang. Ay, una yun. At dadalaang dita nga agay ayam. Ngam di da pa'y mapan ijay lamayan mo't. Dagita pa'y lang matikunam. Isuda dagiti tattao adi da mo ti makipagrik na no adda matay. Uray man nga awis ko kinito niya amapan kami. Ngam kanayon nga agrason. Inton kwan. Lablabsan laang ti tattao ang nagmayat ti panagin indayon da iji sangwanan ti balayda. Ay, sapay la kumaa. Tadidan tumot sa pulon ti tulong, ti kaaruba da, no dumteng ti aldaw. Ay, panagpa-file man gaya man iti Certificate of Candidacy bakit? Wan nga ron lakay. Nagatap ti kwarta ita. Awan makukwarta. Anya nga ta, no serkek ti politika. Anya? Wan bakit? No serkek ti politika, ket mga bakak. Ha! Sigurado. Iso ti pagbaknangan ta. Ken sigurado, ama papintas kunto da ito'y balay ta. Ayuwan nga agpaiso anya. Mayat man day taan na panunot mo lakay. Agfailak nga roden bakit? Katuan anya lakit din. Agfile kan. Saan ka nga agkapoy-kapoy Intun bigat mudlaan bakit? Mapanak agfile. Oh, siga maggambar eh. Wan pare, napanak nagfile iti COC ijay Comelec. Anya? Si Jose? Wan pare. Anya nga posisyon ti nag-file am? Lupon? Si kakit dimot pare. Lumaban akman a kapitan. Wan, kapitan dito'y barangay tayo.
Anya? Wen, iso adidak tuliplipatan nga ibuto sa pare. Anya? No siyak to ti mapagasatan nga agtugaw kas barangay kapitan ditoy. Ha! Ikarik, papintasak dito barangay tayo. Day tati promise ko, pare. Ay napaw, pagawa ng ni Baldaw, tumaray ang kapitan. Un bakay? Napan nga ro doon nag-file iti COC di kalman. Anya? Ha? Ay, anya laki din aya. Asino nga ta aya tinamnamaan na amang ibutos kan kwa na no bilang laang. Ay, pakawanong ko na manun. Bayan tayo lang ta. Nga mo siya, saan ko nga ibutos? Kaslala lukluk ko, tibagik, no ibutos ko ni Baldo. Ay, wala kay. Oray siya. Diyan mo ila kaya nga ibutos. Amok ti ugali ni Baldo. Ibutos ko lang ta ni Manong Ibot. Nasaysaya at pa iti ugali na. Adayo managtulong ni Manong Ibot. Kumparakin ni Baldo. Makapaunlak man day ta adamag. Ni Baldaw. Nag-file iti si Use. Kas kapitan. Ay, anya laki din. Huwag nga rod nanang. Aramid na amin ti saan anasaya at nga aramid. Ngam naturudlat namat ang nag-file iti COC. Oo na yan. Hay, no siyak lang. Diyak kayat nga ibutos no kwa. Ay, nagalas ti ugali na. Uray siya nanang. Kan uray nila kay ko, di na kayat nga ibutos. Itikas jay nga aramid na. Adaya nga mintimayat amang ibutos. Awan kunak tumag. At dalat tananang. Ni baka na. Anya laki din aya. Hay, urayak la simgar iti dayta nga imbagam mare. Ni Baldo, lumaban kas kapitan? Wun mare, makapaula nga rod. Di pala tano ti labanan na. Kung nasaan lupon, salbag ki di mo. Wun kumaa kumare. Ngam kapitan ka numag. Sa pala kumaata, dati oras ang apula, mangibotos kinkwana, no bilang laang. 5 ko ng kidian. Diyos mi, yung marimar. Iti kasi diya, kinalas ti ugalin na, narami na pa ilaang ti lumapan. No di kat nagaramid lang, iti pakaibabay na. Ay, manulang abulan tinapalabas manipod na tayo ni Borsyo. Sa ita, si marunumanan, yan timbilma. Anya? Anya't impatay na nanang. Nadinggi ka no. Insang puddamutan di tabalay da itay laang. Anya? Ay, makapakigtot magtanday ta adamag. Kat mapantayo asumarong ka rin ton madamdama anak ko. Una nang, urayan tala ang asumangpot nila kay ko. Sigurado akayat na matdayet ti umay. Agawid akpay nga rod tayo nakagsukat. Dagasan kayo inton madamdama. Nada. Ni Baldo mo tiyag sa Saudi sa ang wanakaw. Huwag nga ron nanang. Ay nanakaskas daaw man. Italaang nga adda dito ayan tilamay. Ha? Simbag nga oras ka na kayo amin. Nga adda ita nga oras dito'y pagtaangan, dagiti masaknan. Awan di sa bali ang maibagak. No diket condolences. And please, vote for me. Iti dito incoming election. Anya? Imaylaang dito'y. Saan ang makipagrit na? No diket kagkampanya. Ay ti awanan baeng. Taasit gakman. Nakakapsat. Excuse me, Baldaw. Pasensya ako man ha. Basit la kumamot a respeto. Saan ka matgayam nga imay dito'y lamay tapno makipagrik na kadagay tinamatayan? Imay ka tapno dito'y kangag kampanya? Ay, anya lakit din, Baldaw. Ay, kwa.
iti kasta nga aramid mo. Awan, ti mayat amang ibotos kan ka. Sigod mat ngamin, asaan kang umay no adda ti kastoy alamay? Italang akong di umay ka. Gaputa umadanin ti eleksyon? Ay, salbag ka. Anya? Nakababain, ti kasta nga aramid mo. Pakibagam kin nila kay mo, pasensya iti inaramid ti inakkan kwa na idirabi ijay lamayan. Ha? Saan nga min anasaya at dayjing aramid na? Anya ti bagbagam, sikanin na. Ada ka magayam. Ti kunak, pasensya iti naibaga ni nanang idirabi ijay lamay. Ang amput no matimbaga na kan ka saan na yan? Anya? Sigod asaan ka amapmapan iti lamay. No adda matay, adda kayo laeng dito isang wanan ti balay yung agre-relax. Sa itang umadanin ti eleksyon, mapan kayo ijay, sakit ibagam a condolences and please vote for me. Ha? Nagawan abain mo. Ha? Uray anyaman apasken ti papanam amapan mo pagkampanyaan. Awan lata ti mayat amang ibotos ken ka kunak tumut. Nagalas ti ugalim. No apay ngamin ang nagturad ka alimaban kas kapitan, ha? Nagpuskol tarupam. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya Laki din! Husto kay ti dayta nga imbagam. Saan ta nagkalaysa? Ngam obligasyon mo a suportaran ti anak ta. Mangtad ka kumamot iti sustento ah. Saan ka kumamot nga agsan naaya kasta? Obligasyon mo ti mangtad iti sustento kunak tumat. Alawanan, sumardeng kan. Anya Laki din aya. Ni, apay nga makaungot ka kasta? Ibagbagak laang matbaldo. Makaparod. Huh. Di ko namkit de. Iso ang makapungtot ka kasta. Ngamin awan maited mo. Gapo iti kinaano ti babaim. Anya? Gapo iti kinaano ti babaim. Nalipata mo nga ada anak mo nga ikam kumay ti sustento. Ay salbag ka kiti nga ama. Irresponsable ka. Ngam arsab ka mo't iti babae. Na, Ay, addan to aldaw mo. Baldo. Anya nga minaya ti parikot mo kinilinay pare. Nasingpa man. Kan kang runaan na. At damo ilangana. Sana niya? diyak ka mo pare. Basta awanin panagayat ko kan kuana. Anya? Ay na pare. Agpanunot ka kumana yung bag. Amo kung nagita agaraw mo. Adda man ang chicks mo siguro. Iso akasta ka kinilinay. Si kakit dimot pare. Huwag ko na mo. Ay, basta. Nasingpa nilini ko na manay. Kan balasang anam amaw. Awang sabi na. Iso agpanunot ko na yung bagbaray. Sakbay mo nga ibagabagang awarin panagaya mo kang kuana. Anya? Apa! Nagter ka mo tinitiday talang ang baldaw. Tata. Hinakman ni Jaili. Nay, rumabi nga magpaili ka pa lang. Tata. Ay, mabit man lang maraw. At dala sa ludsudak. Ne, anya day tata. Apay, nagwin naswas kayon, itiin na tiputod mo. Ah, ay nile ni tata. Ay, Juan. Saan siguro nga isutigasat ako nada? Anya, ay nagsayangin baldaw. Nagsingpit ni Linay. Nadiskarte iti biyag kung nasingpit. Apay pala ngayon sinam ngay. Ah, kwa. Awan nga minin panagayat ko kan kuana tata. Ay, sos, kunamlamanan day tabal daw.
panunutam ti pagsayaatan ti anak yaw. Sana day ta kinaarsab mo iti babae ti pangpangrunam. Anya? Ay, amok ti ugalim. Wagas mo laman ang dagita, tapno agkiks ka. Anya laki din na ya. All this time. Amom, Pipita. Nagpaidum at talaga ti kinapintas nga dakan ka. Kasta ka di, Baldo? Ay, nagyaman ako, nay. Ay, nasaya at matay-may ka. Kailiw ka nga na makita. Iso nga in ka gumaak ti imay. Makita ka lang. Sa anak at talaga ang nagbidot, anagayat kan ka, Baldo. Agyaman ak no kasta, Pipita. Sapay la ko ma, tasyak lang ti lalaki iti biyag mo. I promise. Si kalaan ti ay ayatat ita. Inton pika, ken aging gat ingana. Si kalaang tinakarik na ak itinagpaydo mga ayat. Promise. Oh, agyaman ak manan, Pipita. Ala, ibusan tangaroden day to'y drinks ta dito'y par. Kat, kalpasan na nga Di ka madanagan. I-date ka, honey. Oh, thank you so much, honey, my loves. I've no regrets. The sun still shines. The sun still shines. Talaga analipata mo ti anak ta, Baldo. Anya? Agasam man. Bulan mo tan tinaglabas, manipot iti naudya ng tudka iti sustento iti anak ta. Aging ga ita, awan apulos tin inted mo. Dayta ti kanayon mo asong bat kanyak, nagunag asan na ay. Anya lakit din aya. Uray imblak nak iti Facebook, adulat ti makakita iti ipopost mo. Anya? Agasam man, proud na proud ka pa nga agpopost iti picture yo, iti babaim iti bitch. Ah. Sana all. Ngam, jay anak mo, awan apulos ti maitid mo. Hey, Sige lang, aramidam ti kay kayat mo. Kas iti kanayon ko nga ibaga, addan to aldaw mo. Isumot ti ibagbaga na kadagiti tattao. Nagsina kayo kanaon. Anya? Ay nanana, dayta ti kanayon na nga ibagbaga. Gaputadan sa bali a babae iti biyag na. Anya? Ay una yan. Arsab at talaga iti babae day jay abal daw. Kunam lano gwapo. Ay, no asino pa'y dagiti medyo. Isupay ti babae raw. Anya lakit din aya. Ay, jakman amo no anya klase apa nagpampanunot yadakin ni Baldo nana. Kanayon nang ibaga kanyak, nga awan kanu karbengak nga agriri, iti anyaman akayat ng aramidan. Gaputa saan kami matanag kalaysa? Ay, ti awanan bain alalaki? Ala bayam laang balasang ko. Bayam nga aramidan na ti kay kayat na. Agbabawin to. Oh, si kamo gamaray. Anya dahi ta imo mau? Ha? Kwa? Si kamag gayam pare. Tinapaday toy. Ipan ko man ijay daya. Mapan ko man isursur. Barong maibos ijay. Ayun Manuti may sa balo, maray. 65 pesos lang man. Hala, ika na nga ro diti talo balo. Ay, naga down? Wen, ay bagla si daan lagi jay ka anak ka. Aywan Ala, mabiit lang nga rod, pare. Nasabat ko nga ron nilini di na minsan na aldaw tata. Napan nagsurso, iti tinapay di daya.
Ay, kasi mo't nilinay. Damag ko ngamin nga, wala pulos tititid ni Baldo, sustindo iti anak da. Unay mo tinipari baldaw. Di man lamasyan iti anak na. Ay, masya na yang amin da jay. Kitanda nga rod sa bali, a babae iti biyagnan. Anya laki din ayan. Aslasan nagpampanunot man. Ay na, saan akasla? Talaga saan nga agpampanunaw, tunay. Anyat ko nam? Masigog ka? Un baldo, dua bulan ng tisikog ko. Ay, madanda na ganak. Ha? Ne? Apay ko mamadanagan ka? Ijak ngamin amuno kasano nga ibagak iti inak. Mabutengak nga umawag kadakwada iti lugar mi. Nang runa dagiti anak ko. Anya? Anak? Ah? Ay, kwa. Pasensya ka kuman. No jak na ibagakan katipod no. Adda anak ko iti lugar mi. Adda da iti poder ti inak. Anya? Sus. Apay, at di mo imbaga iti pay ladamo. Ay, kung ako man nabalasan ka. Saan, Baldo? Ibagak itan tipod no. Adda mga anak ko. Iso ang maikainam da ito anak na. Anya? Pasensya ka kumano italaang ti panang ibagakan ka. Mabutengak ngamin idi, ta mga nupanawan na. Ay, sus! Oh! Baldo! Mabit lang! Baldo! Ay naparay. Jak amo, no nyat ibakak itaking ka. Jak amo no masyanak ka, no katawaan ka. Ay, una yun ti kastoy pare. Pinalawam ni Linay amay salaang tanak yaw. Nagbabae ka. Ngamdya pala ang lima ti anak na. Anya laki. Ay. Mariribukan ako, no niya ti aramidag pare. Abdaging garay ta pare. San ama balayn, asaan mo nga amot aramidan. Gaputa inaramid mo. Ay na, Diyak amo kang kaparay. Daytan di maghanap mo, iti kinaarsab mo, iti babae. anya? Anya, lima ti anak na di babae ang isukatam ka ni Linay. Tata. Ha? Impagarup ko abalasang, ngam saan mo't gayam. Naladawan, idin ako na nakanyak nga dali mga anak na, nga dayi lugar da. Baldo aya. Dayta, di maghanap mo iti kinaarsab mo, iti babae. Ay, pinanawam ni Linya may salaang tanak yaw. Nagbabae ka, ngamit limapay lang mo tanak na. Anya, kamutin baldaw. Ay, tata. Hayawan, jakam mo ti may bagakitaking ka. Ay, saan ka mabagbagaan? Sanay, makakatawa mo king kabal daw. Nagala ka lang, iti batong impokpok mo iti ulam. Anya? At dali mga anak na, may kainam tanak yaw. Lumakay ka din na oras, baldaw, nukas talaing. Ay na, nagmayatibiyag mo ide, adda ka pa iti din na nilinay. Namarsam kanto, mga minute babay. Anya nga ita, ganabom ti bunga tiyaran mo. Mariribukan na kiti kastoy a sitwasyon, Pipita. Ah? Anyat kayat mo asawan. No idi pa ila ko mga min, kat imbagamon nga dali mga anak mo. Sana kumakastoy ita. Ngam na ko nang mat kanya, ngay ayatan na.
Kan nagpromise ka pa'y nga anyaman dagiti mapasamak. Kat siyaklat tati ayatan kan ipatag mo. Anyat kaya't mo asawan? Agbabawi kan, gaputan na amuam nga dali mga anak ko. Diyan ka mo, Pipita. Mariribo ka na katalaga ka. Ay, alakit din. Ikanak iti 3,000 ta aramatek ama pa nagpa-check up. Anya? Ne. Nagdakkel mo tayo. Ay sos, di ka nagreklamo. No dayjay aleni, kat agtaltal na laang nga uray saan ka nagsustento, ibahin mo ako. No. Idarum ka no saan ka nagsustento itang balin nga nakta. Anya laki din pare. Dandan hindi ka pa nailasin nga po iti lang ha. Kas ka mailangan agtawan iti 50. Ah, Sigurado. Nung makita na kanilin katawaan na kagapo iti lang ha. Kan ka po matlaang iti kinarasab mo iti babae. si kakit di mo't pare. Nalagamat ngay gagaad mo itang tagtrabaho niya. Para iti inam nga ubing asup-suportaram. Ay, mawan nga rod pare. No sa anak mo't ngamin nga aggunay. Idarumnak ni Pipita. Anya? Uwan pare, dahi tati kanayon na nga ipagbaga kanya. Isong agan ano sa klatan nga agtrab-trabaho. Agtrabaho akiti inal daw. Sakit no maminsan. Inak pa'y makikumboy iti rabi At dalaang maiyawat ko kan ko na. Ay, una yan pare. San akasta tibiyag mo iti ni? Idi nilini ti kadindennam. Ungaya, kumusta mo ti puto mo kanilini? Mangmangtid ka rin maglangi ti sustinto. Saan nga rod pare? Iso akasta unay abain ko kan ko na. Una yun pare balda. Intarayam ti obligasyon mo kan ko na. Sa ita, obliga kang agtrabaho para kadagiti saan mo mo't apinutot. Anya laki, di mo't tayo aya. Anya? Kasta aya? Wan. Kat no iso ti agwarwaras ada magditi barangay tayo ita. Ay, na yan abaldo. Ganaban na ita, ti bunga ti aramid na. Ayun agbabawi itan ngam naladawon ti amin. Masabat kung tulaang, katawaak iti kastaunay. Kinaarsab na iti babae, nakabirok lang aron iti 5 ti anak na. Day tangarawd, kinababairo na, nakabirok iti pagrigatan na. Nagsapa ka ba't baldaw? Nagkapwam? Nanay, kaslawan turturog mo Awan na talaga tata. Napuyatak nga rod. Napanak nagtrabaho iti restaurant in San Dave. Diyan ngay 24 hours sa panganan na iyaili. Anya? Agtrab-trabaho ka itan iti panganan? No choice nga rod tata. Ay, na yun arigat mon baldaw. Awan nga rod. Nga manya ngay, anos laang Agawi dak, tayo naklamaturog iti 2 nga oras. Inak tumanan ni Jabangkag. Inak puro sentibunga dagiti mulak. Kalpasan na, agrubo atak manan. Mapanak tumanan ni restaurant ti kasinsin ko. Anya? Ay naapaw. Iti kasta pa nagtrabaho, kasla kurang pa nga ipakan mo ka nagiti 5 asyuman mo. Dahil ti pag nakmambal daw, salbag ka kay day. Kita man day talangam, kas kalasumbing agbibiyag dito'y daga. Anya laki din na yan. Ay na, apaw! Kudak laki din no asino ala kay ala at di masabat ko. Si kamad gayang baldo. Ay, una yan na pananguyaw mo kanyak. Ha? Ay kwa? Saan kamot nga uyawan? Ibagbagak lang ti pudno. Na yan day taalangam. Kasla kamotan agtawon iti 50 iti kasta nga itsuraam. Anya? Agasa man. Pudno ka di tinadamag ko.
nga adda ka no 5 nga anak na, di nang isukatam kanya. Ha? Intarayam ti obligasyon mo iti anak ta, sa ita. Agpakpakaama ka kadagiti saan mo mataputot. Nagmayat man day ta nga aramid ti maysa nga ama. Maysa nga irresponsable nga ama. Leni. Ngam ala itultuloy mo lata. Taamangan no idarum na ka, ti babae anang isukatam kanya. No saan mo atakderan, ti obligasyon mo kankwana. Anya? Kinaarsab mo iti babae, dahi talangaro tinaganap mo. Kinapudno na pare, kaya't kunti sumuko. Ha? Anya? Sumuko nga ibagbagang may. Mababain na kadagiti tao. Dahil tatipod no. Nanguro na kin ni Leni. Nasabat ko iti na minsan. Naku na nakasla kano nagtawan iti 50 iti langak. Katpudno mo ngamin pare. Saanin ang mailimod dahi ta? Kita ang ngamin dahi turaang. Kasla kalasumbi apo manag na dita kalasada. Aldaw rabi eh. Ay, Oray man no sinaay mo amin na sinaay ita pare. Nalpasan ti amin. No kung nam asubyam ni Lini. Imposible no kaya nakapay. Dahil tangarod kat pare. Kaya't ko tagsublikin ni Leni. Ang amok adin akong kayat. Kalpasan ti inaramid ko kadakwada iti anak may. Hinaarsab mo iti babae pare. Dahita tinagtungpalam. Iso akatawaan na kanilin eh. Ay, jak amaw, nanyat ibagaking ka pare. Iso nga makaamo ka man laagay. Pastag nakam kan. Anya laki din ay pare. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.